ni iby'agaciro n'icyubahiro kuba muteze amatwi radio y'agaciro. Nitwa Nizeyimana Private. Uyu munsi turi tariki 26 Mutarama. Ni umunsi wa 26 mu minsi igize umwaka, hasigaye iminsi 339 ukagera ku musozo. Bimwe mu byaranze uyu munsi, ku itariki 26 z'ukwa mbere 1867, leta ya Michigan yongeye muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje ari ya 26. Mu mwaka w'1885, ingabo z'ubwami bwa Demahawidi zigaruriye umujyi wa Khartoum. Mu mwaka w'1905 habonetse diyama nini cyane mu mateka y'isi yiswe Kurinani, yapimaga karati 165, ni ukuvuga ibiro 0.62,135. Yabonetse hafi y'umujyi wa Pretoria muri Afrika y'Epfo. Mu mwaka w'1950 mu Buhinde hatangiye kubahirizwa itegeko nshinga rishyiraho Repubulika. Rajendra Prasad yarahiye kuba perezida wa mbere w'iki gihugu. Uyu munsi ufatwa nk'umunsi mukuru wa Repubulika mu Buhinde. Mu mwaka w'1962 mu Misiri habaye imyigaragambyo ikomeye yibasiye rwagati mu mujyi Cairo, yari igamije guhungabanya agace k'ubucuruzi bw'Abongereza n'Abanyamisiri bo mu rwego rwo hejuru. Mu mwaka w'1961 Perezida John F. Kennedy yemeje ko Janet Traver aba umuvugizi we. Uyu yabaye umugore wa mbere wahawe izi nshingano. Mu mwaka w'1965 ururimi rw'Igihinde rwabaye ururimi rwemewe mu Buhinde ku mugaragaro. Mu mwaka w'1980 Israel na Misiri batangiye imibanire ishingiye kuri diplomasi. Mu mwaka w'1991 Mohamed Siad Barre yakuwe ku butegetsi muri Somalia asimburwa na Ali Mohamed. Mu mwaka w'1992 kandi Perezida Boris Yeltsin w'Uburusiya yatangaje ko bahagaritse imigambi yo kwibasira imijyi ya Amerika hifashishijwe intwaro za kirimbuzi. Mu mwaka w'1998 Perezida Bill Clinton yagaragaye ari kuri televiziyo ahakana ko yakoranye imibonano mpuzabitsina n'uwari umukozi mu biro bye witwaga Monica Lewinsky. Mu mwaka w'2001 kandi mu Buhinde habaye umutingito wibasiye agace ka Gujarat. Uyu wasize uhitanye abantu bagera ku bihumbi 20 byose. Mu mwaka w'2004 kandi Perezida Hamid Karzai yashyize umukono ku itegeko nshinga rya Afghanistan. Ibyaranze umunsi mu mateka kandi kuri ino tariki 26 z'ukwa mbere muri 2009 muri Madagascar habaye imyigaragambyo ikomeye yibasiye umujyi wa Antananarivo. Iyi myigaragambyo yari iturutse ku bibazo bya politike, byarangiye hahiritswe ku butegetsi Perezida Marc Ravalomanana wasimbuwe na Andry Rajoelina. Reka tugaruke tubabwira bamwe mu bavutse uyu munsi. Mu mwaka w'1927 witwa José Alcona del Hoyo yari perezida wa Honduras. Mu mwaka w'1943 Austin wakundaga kwitwa Jack Warner wari vice perezida wa FIFA na perezida wa CONCACAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Amerika y'Amajyepfo. Mu mwaka w'1982 Brahim Takiwala ukomoka muri Maroc waciye agahigo ko kugira ibirenge birebire byatumye ashyirwa mu gitabo cye byamamare ku isi The Guinness World Record. Bamwe mu batabarutse kuri uyu munsi kuri itariki 26 kandi z'ukwa mbere mu mwaka wa 2006, Carol Lambrino yari umuhungu w'umwami wa Romania Karoli wa kabiri na Zizi Lambrino bitabye Imana. Mu mwaka wa 2008 Christian Brando umukinnyi w'amafilimi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yitabye Imana. Imana ibahire uruhuko ridashira. Iki kiganiro cyitwa byaranze umunsi mu mateka, mukigezwaho nanjye Nizeyimana Private. Umunsi mwiza kandi kuri ba Paula, Paola, Paule, Pauleta, Pauline, Timote, Timea, Timeo, Alberiki, Alberi, Obri, Omanasi, Melanie, Melane, Melinda, Meline, Meruzini, Mira, Miresa, Miri, Mori na Zenofoni. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha.